King lagyo na ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. May tipo ng timong pamilya ng Diyos, kampiyan ng kapanaligan, ipanigaputa mo ing patawaran ang katamo ng ipa, uling mipnuya, king kamu, ampon ganaka. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bamlangausan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing paba na kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos sumayupaya pakaluluan na katamot king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasan na king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, o mapamakalunong ikpami, birian meng biklat pasibayo kay kami, ing pasbul ning biye alanganga, kikapamilatanan ni Pangusunang Mebiye Kristo, ating upaya ning banal na Espiritu. Ipani ka pumikeka, king miragdagan sana, ing katapatan ming, panagaulan mo karing epasabing kalam, at lalong sumulong ing kasalpantayanan mi. Idiyadon mi king kapamilatan ni Ginoong Yesu Kristo, ang anak mo nga mabiyang pon magahari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Makirandam tapong yan king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ding dapat ding apostol. Iaring Agripa at Ibernicia, dinatangla si Cesarea, banpugayan det sa lubungan, Ifesto. Ingkarelang pamandalo, migluat mapilanaldo, at Ifesto, abanggit na king ari, ing kaso ng Pablo. At inmetong apresong akalakwana ng Felix nga ng migsalita. At kanitang atyuko Jerusalem, king pekapon ding saserdote at ding makatwara ding Hudyo, delum dekako ing tawong iti. At inawad da, king atulan king miparusan. Dapot sinabi ko karelo, king ding Romano, era ugali ing kabudda nala papate, ding tawong daralumda, king metong akrimen, hanggang enala ikwang akayarap ding mandalum kayo. At mirinan pamikatagum, ipanluwaluna ing kayang sarili, laban king dalumda kayo. Inya tinukila ka na ako keti, at alang pangabalam, linukluk ko king tribuna, itang kabukasan, at inutos kong ilubde arapaning ukuman ing tao. Inyang akayarap da, ing mandalum, alalang asandali laban kayo. Karetang mo sanang krimen ay isipan dang patutuan da. Ing kabud mong lalaban da kayo, ilaring mapilan api sasabyan tungkol king karelang sariling relihiyon at tungkol king metong atawong mete ang milagwan Jesus. Pablo pipilit na king Jesus mabyeyo. Kubalo nung makanano kong manikwang informasyon dikil karening bage. Inyakitang ko kang Pablo nung bisayang munta Jerusalem, ban ka rin malitis tungkol karing bage daralumda kayo. Dapot minapilarya Pablo, inawad na king mirina niyang gwardya at king emperador sukat munye desisyon king kayang kaso. Inya minyekong orden, king mirina niyang gwardya, ang gaking malyari king aparalaking emperador.
Iaring Agripa nga nakang Festo, ako mismo, burikeng damdaman ing tawong iti. Bukas mo rin nga ng Festo, iyarap keke ka. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat, impakibat tapo. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Ulitan tayo po. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Puryan me ing Ginoo kaladwa ko. Puryan me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangatawo. Puryan me ing Ginoo kaladwa ko, at ganakan mo ing sablang dapat ng mayap. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Eya mitawli, king katas ning banwa, king yato. Ing degula ning lugod na karing makitakot kayo. Darayo na la, malawot a malawot, ding ke katamong kasalanan. Migit pa, king dayo na ning aslagan, king albugan. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Ing pamag-ari na, mag-ariya karing sabla. Puryan niya ing Ginoo, ikong sablang anghel. Ikong bayaning mayupayang patupad king keyang amano. Ing Ginoo pinilmine karin banwa, ing keyang luklukan. Parangalan tayo po ngening maya pabalita. Ing banalay espiritu, ya ing mituro king sablake kayo, at ya ing paganakake kayo, king sablang tiruko ke kayo. Ing Ginoo mantabi ke kayo, At keka antimurin. pamamasay bat king maya pabalita ag pangkang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang pepakit Jesus karing kay ngalagad at kay bad ng may kisulo karela nga nang sinabi kang Simon Pedro, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko, megit king luguda ka na kurete. Megibati ay Simon Pedro, waginu balo mo ing kaluguran na ka. Jesus nga na kaya pakanan mula ring kakong biserong tupa. Inulit ng sinabing Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, waginu nga nang may kibat, balo mo naman kaluguran da ka. Jesus nga na kaya, pastulan mula ring tupa ko. Katlungok do Jesus nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, i Pedro melong kutiya, uling Jesus, katuna ng ukdong kitang kaya, kaluguran mo ko. At nga nang may kibat, kanita ginubalo mo yung sabla, balo mo yung kaluguran na ka. Jesus nga na kaya, pastulan mula ring tupa ko. Sabihan ko yung tutuke ka, inyak anak ka pa mo, marlas meng bibidbid, kingawakan mo yung kekang sintas. At minta ka, nukarin ka man bisang munta, dapat potang tumuana ka, iyagpa mo ring gamat mo, at aliwayang tao ing mamidbid keka, at idala na kaking dugal ay mo buring puntalan.
King pamagsalita ng iti Jesus, pepawaganan ng makauna, nung nanong uring kamatayan ni kamate ng Pedro. Kamatayan na munye kaligayan king Diyos, kay ba't nanita sinabi ng Jesus kaya, tuki ka kanaku. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ausan dyan naman iting kakatamong binasang Ebanghelyo, the rehabilitation of Peter. The rehabilitation of Peter. Ewari atlong beses, lingad neng Pedro ing Ginoo. Ewari metong kakaring disipulo, nga na ali nga na ikeman kilala ing taong yan. Ewari sinabi na naman ning Ginoo, bayat tulawok, ing tandang ing tatsyo, lingad mo na akong makatatlong beses. So lingad ning Ginoo, ni Pedro ing Ginoo. Kini atlong beses na namang kukutang ning Ginoo kang Pedro. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Inesiwatan ning Ginoo i Pedro. Nunengini, atlong beses kukutang na nung kalugurani ing Ginoo. Inya pinausan the rehabilitation of Peter. Diri naning pamikatagon i Pedro. Nung makanatlong beses lingad ni Pedro ing Ginoo, ngini atlong beses kukutang na nung kalugurani. At naning pakibat na Pedro, Ginoo, balo mo naman kaluguran da ka nga no. So ing Dios, metong niyang Dios sa babye, dakal apami katagon kay katamo, the God of many chances. So diri na ng pamikatagon ni Pedro. At katataulian pepatwa naping Pedro, kitang tauli ng dake ng Ebanghelyo sabiana, pepawagan ng Yesus na nung uring kamatayan, ing kamete ng Pedro, kamatayan amunye kaligayan king Dios. Waman lingad ni Pedro ing Ginoo, pero katataulian. Pepasyag na ing matibe ng kasalpantayanan, binyene dinaune ing biena. At agpangking istorya, inyang ipakuray Pedro, pinakureng kalupa na ning Ginoo, pero sabi na, karapadapat, mate kawangis na ning Ginoo. Pepabaligtad ni ing krus. Inyapinding bitis na ilang at yubabo, ing buntok na iyang atiyo lalam. So makanyini katamong Diyos, may kamali ka, may kasala ka, pero di na nakatang, pamikatagon para magbayo. Kapatid kang Kristo Jesus, manalangin tamo, kingig pa, at among atiban no amit tubot king kay anak, king kay katamong hari at matas sa pari. Iparangalan ka rin king banwa, manatili pamurin king kayang pangataw, ban adalana katamo makiraki king upaya ning kadiyos sana. Para king iglesia ng Diyos, paralano sana kaya ringkalam ning banal espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kasablang opisyal publiko, iparalane sana karela ning Ginoong Yesus, ing espiritu ning justisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sasasablang sasalpantaya king tunay Diyos, pisan metong ano sana ng espiritu king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring kaladwa king purgatorio, kapamilataning kayang pamaytas taryano sanan Kristo king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo,
Yuli no sana king kayarian ning maligaya ring kapatad tamong mayang unabi, ipagkalam na sana yung kapag nasandaring pamiso, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O igpaming at iban mo, balo mula ring bilang ding pinili mong akayabi manggaman kapilan. Mananasanang ding lagyura ding sablang ipanalangin mi, mayakit la king libro na ning biye, idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay kapatad, bandi kay katamong daon, matanggap yarapanan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, at ing kayatayang kasaplala, at ing mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pami, lingusan mula sana king lugod, ampuan pakalulu mo, ring rayayin na kaya ning banal na kapulungan mo, at tanggapan mula, baning panyatang ning banal na Espiritu, pagkaluban na lang kalinisan, ring kapilubluban mi, iriadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Inginu mantabi kay kayo. At keka antimuri, Itas yula ring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulit sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man, o ginuban na pa Diyos sa malugud ampon maganaka. Ayagan niyang pepakit ka ring alagad na kay bat na ning pangasubi ng mebye, at mirasyaban mo aking arpanda ding panimanmanda, ban kanita, apapaleriana kaming mirakayanan king kadiyosana. Inyasat maglapok king tulang daralana, niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala,
antimurin ding sablang upaya, ang pananghel na ning banwa, darlit laking ligaya mo, alang tuk ng ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli tay panigapumay tugtog me ng espiritu mo, anti mo yung titipang ambun kareting ahin mi, baan papanalanan at para kay kami gawa na lang katawan, ang pondayan na ning ginuming Jesucristo. At tatandaan na mi pakanitang mi pagtaksila niya, at bayan akusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas ang pon kamatayan na, kinuaning tinape, pepasalamatan at pinuri. Piraso na yung tinape, dinuang naiti ka ring disipulo ng ana, kuna niyiti kayo nga at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ning apunan kinuha ning kalis, pasibayo pe pasalamatan at pinuri dinuang naiti karing disipulo ng ano, kuna niyiti kayo nga at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ting daya ko yung daya ning bayo ang panalanganggang tipan, ami bubu para kay kayong pon para karing sablang tao, baan kanita pipatawaran la ring kasalanan, daptan iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaya ing misteryo na ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng paningpangasim ng mebie, daram niya kay ting tinapen ng biyem po ning kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay pepaliren mo kamatampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulok ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ikpaing banal na kapulungan mo kasalukuyan maglakbe ketiking yatu, baan miganap yaking lugud kambe ng lewoing papami, ati Florentino yung obispo mi ding sablang pari ang pondiakono ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepaynawa king piwong kapanayin ning pangasabing mebie, king pakalulumoy dala mula ading sablang miyangon na biye katang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaan mo kami ang karapat dapat magamit king biye alanganga, ban kami ning na Birhen Maria ning Diyos, kami ng San Jose ing esposo na, kami ring man mga apostol, kami ng San Judas Tadeo ding sablang banal,
ami biye kalugod-ugod ke kaking kakabandaring panahon, ang purihan na po napaligayan na kasana, king kapamilatan ng Isokristong anak mo. King kapamilatana, kambiyan ang pon kaya kagom ning banal Espiritu, sabdang parangalan po ni gaya kekaw Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon yung manalangin tamip nung kapanaligan ng palugod kay Hipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marokay pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baan king kasaupaning pakalulong mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagpagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa ipam Ginoong Yesu Kristo, sinabi na kaning apostol na, ing kapayapan na lakwan kaya kayong kapayapan ko babiya kaya kayo, e mula sana babalikdan din kasalanan mi, ning pansinan mo yung kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, lain mo yung pamayapan ng panbisan meto nga nagpangkikaburian mo, ikang mabiyang puan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabes sana kapilan man kaya kayo. At keka ang Yang timurin. pangtaying wagaan ing kapayapan king metong at metong.
Inyo yung kordero ng Diyos, na miladako ing kasalanan ng yatu, nuwan na ring mayaus, king apuna ng kordero. Ginoo, ak matampang tanggap keka, dapat agkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Please kneel. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be opened unto you. Behold me kneeling at your feet,
filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Please mention your petition. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo, o maganak ang igpami, lingusan mo kami at sesen karing banal ang misteryo mo. Pagkalmusana ing akamtan mi ing bielangang king kapamilataning sikanan abubungan ake kami ning pamangan at pamananggap mi kareti itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. At keka ang tibori. Bendisyonan aking lubos maipayang Diyos ing ikpa ang puning anak ang puning banal Espiritu. Amen. Iti kay katang misa may arine umetamo king kapayapan paligay king Diyos karing biyatamo. Alleluia, alleluia. Salamat kin Diyos. Alleluia, alleluia.